Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Ministry of Tribal Affairs kala menjuri ke jingtorwa jokotat ke kot ke kya sorka jela ban mang pisan ke bentawan chna yaki wam shell jong cancer wing ha civil hospital Shillong u menteri ke tanat ke kot ke kya jong sorka jela uba AL hack ha ke jing kren ba Batisi TV ha ke khatlai trik banajilio arja khandai hadin balakut ke review meeting pat ki officer ke tanat ke kot ke kya ulai thu Baudang ciu ajing tep ha ke por balasong ke review meeting ba ka Ministry of Tribal Affairs ke Sarkar India kala menjur ban mang pisan ke bentawan chna ya ka wam shell jong ka cancer wing ha ke jela Meghalaya katkum ke jing thu ni menteri katnat ke kot ke kya kala pha ya ke jing terwa sha ka Ministry of Tribal Affairs ling ba ka article r nyusan iwe ban mang pisa lai point r phokulur tengka nak bentawan te ya kani ke jaka sumar ya ki brio ki bayo ya ke jingpang bampong ha ke jela Meghalaya nadu snam arhajar shipho hadu snam arhajar khatnyo kidan hadu prahajar lai spa lai puprangon ha ke jela Meghalaya ki belayo ke jingpang bampong bat ki bela register kerteng hapo ke cancer department jong ke Shillong civil hospital na kini ki prahajar lai spa lai puprangon ki nongpang san hajar aspa khandai puingon ki dei ki shenrang bat lai hajar sau punyongot ki dei ki kenthai hadu penai leber jong snam arhajar khat pra kidan kumbashi spa khandai pu arngon ki bayo ke jingpang bampong ki bela register eladi ke mana gini dah sudah ke review meeting apa ke level jong secretary dan dong batpet dan utaka general kam jong kan serving timenta jong kan serving gladon gini ki bangim kwa ban a ki private partner penpenya ya kan serving timaki ru lawan inspection lawan pet dan strong te don kam kendiat dan don gijing duna ya ke bangin pendep ya kita ki warm shell na ka benta kan ega kan serving te ki warm shell katkum ka technical requirements jong gitu ki HCG mo ki bakwa ban da ya kan ega benpenya ya kan ega kan sar wing jong ka state Meghalaya te kata ngila pha ya kata ka scheme support ka tribal ministry po ka article 275(1) tikat kum ke jeng tip jongi menne bang yo bang sim garbi meeting baka ke minutes jong ka meeting ke balong jong ka tribal ministry kila approve in principle but I ga sanction da ka banta ka jing bensna na mata kita ke warm shell na mata kan serving. Okey, kemudian kini keno ke sanction amount kemarin. Kani ke bangi fa ek proposal kalong 3 crore 20 lakhs. Tentatively no katkum ka you ka bang yo monen ka planning department maka habli through the planning ya ka chekwik ministry jonga government of India tigi om bang ayo in principle approve layo ban ladap ayo ka approval na po ka government of India travel ministry lano kin stang mereka kam tinang ila ayo ka to ka release ka fund ingin sedang no ban pendep chua ya ka ni ka warm shell ka bakatkum ka technical requirements jonga SCG hang tu de insa sign insa float ya ka EOI expression of interest hang tu de la sutu bagala biang ka bagila float ya ka EOI ladang ila don ladap select ya no ban jet ya ki ban tray ban le ka management jong ni ka cancer wing insa sign ga MOU buat ki